Ago afatukwa kodumhi. Ago afatukwa kodumhi. Don't talk to me about forgiveness. Our African brothers and sisters, I'm telling you, you turn away from the true God and give him up for a false one. You give up your creator for a false God that have no power to help you, have no interest in you. Where was this Jesus when your ancestors was being raped and being kept into those conditions? Where was he? Where was this white, blue-eyed, blonde Jesus that they give you? Where was he? Ask yourself that question. They say he died 2,000 years ago and he's in heaven. So where was he in heaven when these things were happening to your ancestors? And these people tell you the reason why the God allowed them to do this to you for some sin that you commit. What sin? What sin did you commit? What sin did you commit that they tell you allow them to do that to you? And this God is saying, slave must be obedient to the master. Me atope ni ofo egbe ne se fifi la eya nyebe ebe aleke ojo ya onyebe amede kwa agbara cover na wa be nyinu vo wola kale go mesinamle leke ojo ya onyebe amede kwa agbara cover na wa be nyinu vo wola nuvo ka tutututu ne o hadebe amede du atikuchecheta wobe adam ye ya edu atikucheche ya nyinu vo wola wa minya o menye ya yovo kwa agbara cover na mi egbe afima ya madibe mi a discuss madibe mi aka me akpobe nyatefere de adam de du atikucheche de a fifi la emele nu populo de me nyabe atikucheche do vovovo ya me de keme kponya atikucheche itututu adam do alo eva do ta onyebe over na mi nyabe ma so ewo mi ya onyebe ma so ma wo mi de ya kwa agbara ma cover na mi a alo leke ojo gba mi nyabe ogbugbo nwo mi ape nya jojo we pe mi apa agbara we vonya te pe me de ame ibore de mi la agbara de han afi yovo va pre mi kojo a alo va was slave trader ba biema eje be mi bu mi apa susu me nu ita mele nya ma gbo enye be ne me bu mi apa susu mo de mi ahwa agbara ko cho akọ ba bia nya be de togbe o de tu ho na opo alo na de fia be mi no ada agbara de han minya be nya jojo oli mi atogbe otu na ho na mi vo ho tutu mare me ya o ngoda gbale me minya be o ka hacho yo vore o ka hacho vo ba bia mere nye be de agbale de no mi asicha yo nye be ma ude na mi agbale ma ya mi no han ya yo vo va ko e ba itro asile won ba bia gbanto e ma wo nto di ndodo ane na na doku yo ndodo be ko nya ndodo amela sinyo vode medibe mi azami abo susue kokpo bere leke mi awo afinya ire ngogbe aya medibe mi awo evelia nuvo ka tututu ya mi wo ewo ame ibo yo vokwa agbare cover na we ebe ma oso ewo mi ya o treat mi abe ma oso pa mememe o fia fu mi abe nuka amasuso la gbe mi fifi la me glo ni o previous videos mebe Israel humile yo be Israel fifi la ne ide gogo alo ide YouTube me fifi la akpobe Israel tole ame ibo onyale Israel duo me fifi la ame yo be pe ma humile yo Israel pe ma Jacob pe ma Mose pe ma yimi ami ko le gbedo da de me be de o la me ibo onya fifi la le Israel duo me vo Abraham challenge ma o be de America me ha ya meneo Yehowa yo lere America me ha ya meneo ne dova ne ava punu plimi la ya me abele ji de gbede egbe ne mi atowe agbane cover na mi de dova fimi gba me gleva yi be fi afito we kwa agbane cover na mi ajoblasu we kwa agbane cover na mi nya te fe de kai ne gble nye ma kona de ke ko la ma bana de school vide ya ne nya history vide de
wanya ba gbale ko va na mi le susu me la gbale won ma ko evangelist ada po video ko ta de papa o mun ko kun bonsam already you say Jesus papa woni nyansa bonsam na me ni pa ye bone na obe kun bonsam no wa kun bonsam o ko kun wo be Jesus nyansa be no me ne me ba tifi na obi na e dada me mama me ma ye bone na me ma tire me baba ko kun for what esa me kokum de me wotumi because de o ma me mama ye bone no ka me na me sa born de esa me kokum no the same concept esa Jesus papa o kokum bonsam na nka ye ho atoye na case die because the bonsam ni ho boni ni ho what you say se die le gbogbo abere ma o ji plan yin gba wola ya ememi ya o abusam ma o menya chome ba abusam ma va tro de yin ya fifi abusam va tro de ma o me le abusam le jipo wi o ya nya do da yin gba fine ya o nya do da yin gba de ya o ga le vie yi olorun totalenu hade abusam ta e baba biaro nya saka ele nyama hu ewu evito fia fito de alo ajobla so de va le fude na vi wewe o me le ajobla so wi o ya ne le vi o ye wo ni lona o wi de mau dollar ka wo ma togbi ba bien ele go me sinamde ebe wo e vi o ni lo ya ne le ko chota hadebe ajobla so de va le fude na mita machina we o wo amegbeto a zan susuma ajobla so na tenwale awu alo evi o yine lo ya na le awu we don't get it susume le umeo ele de kade wona mabe na me ma ko chade e haklama no agbesigbe ke se klama no agbesigbe beja tavale fudena yiviwe ke se de wakovia ko va iwa ne untetele ke si edi side ke si awu jata ma le vie de ka yi olongu de achotale no hadebe jata me gava de fune ota does it make sense tagbo le ma won yo vo de ma ga bleke mi atogbodo me nya gbale hen lo fifia mi vale agbale hen mi le mi abo sosoza mi atowe ele so mi le de china wo so fo bere never is through history gba ne through history for de afino of afia agbale ewe mega ide gbogbo me na va segme o mi dasile ma e ya ko fun mi atogbe be gbogbo me be mega di he ya menu we o ga me di nu ko wura de jipo na eku de ne va no jipo o yi na school of man o he na school fees le fuma ba biai o de na so le jipo ha ya gbele fo mele fo pele ile gbogbo no fi yen me bia keke fe jogbe mi na we wo susu me e ya gbo mele wo susu me amebo mega no bo jagba ne na subscribe